pero sasisian gipidang subhai pi syakani ke program ke kenta ki samla ke blawara shapi ta ke Don Bosco Media Network kini ke program ke One Life na studio jongka Don Bosco Media Network pilaban bu ki jingkeli ki jing ai mesin ba ki jing ki shan jopi nakapor syakapor bakum juru pilaban pet naka lilangki kabel unamba aspa nyobu kendai teman-teman ngi hakane kerensan ngidon bat I samla trang lihok ding do ibade I founder I nongshem jongka AB Poxy Studio in saya tu syai ke ekane ka AB Poxy Studio hne ka ban lingkot ndek ngi supatai hne ka studio ka apat mi hi de I samla trang lihok ding do ka ba ki jupen mi buon teli ki designs haki rukom ki prepare lemba kan ka jinshna ju I hentaki recent ngilaban on ki recent haki furniture leni haki home decors ngilaban on nakti nong wemo ngilaban on baki ban pinpu pinping ya ki yeng ki sem ki internet leni kiwi pat ki customized designs ki ba ijuyo nakapo shapo na ki clients ni na ki bru ki ba iju pai but kumno kini ki designs ki long sha kita ki kilat kamay jakpo ji hamalakas ngiti sa pijay hakanika rensa ti shwaba nginya ya chakman ba kanika jinga plujungmun an pidyang subhashwa ya samla trangli dingdo ba filapla pa khang banwa chini ka program ti nang ni chakma nginya ya ba ka jinga plujungmun ka jinga krensha halo ni ka kamjofi ti shwaba nginya ya ndian ngin hindian inong no video link kot mo jing ban pishay hindia ya ka rukom ya jopi hakanika studio jopi ka ba piseng ilayo ya ka jinkishan naka Prime Meghalaya house nam Arhajar Arpulai kumiwe na kiladu jongki Arpusan ngut ki entrepreneurs jongka jela kawipan naka North East Entrepreneurship Development Program ba ila syajit kumiwe na kiladu haki Arpos aspa sanpungut ki nongseng kam na jong naka North Eastern State of India ila shajiru kumiwe na kiladu haka top 5 naka Entrepreneurship Development Institute of India Ahmedabad Arhajar Arpuar but ila yoru yaka award kabala tip kumka Student Startup and Innovation Policy Grant kawipan kum I top 25 haka Championship Challenge 3.0 balapnya daka Prime Meghalaya hausnam Arhajar Arpulai kitu kiditang ki jingpin iling ko jingi sapang ka jingya linti jong isamla trang lihong degdo hande ki bakhambun in sa penshay mi iha kanika rensa ti kubli shi bum yak sisien ya ka jingpala pojong pi pafinwan heshimenta kanika program ti shwa bagnya zang khambnya sapang kita ki technical skill jo fi ni ka jingtip khamsha jo pi halo ni ka kamlong fin pen samlam ya ka jingya linti jo pi na du ba pisdang hadu ka ba menta ka ka ba ai men si me pi ba pil su tanat ban li shakanika kam bafilong ko ta founder man ta ka atip ko ta ka AB Poxy Studio ti ni kong air nga sungu ba fi mo fla ailat nga mangan wan ni am ta kapor man yo man keren kendiat ban long kat ngai ma ki ban ban stang kam la jong ban ka ba long ban chu up to ye kam sarkari ru ti kendiat nga ka situ ka jinga ti jong ka kalong kadai nu ajak kendai kadai kapor ba sudan kan lockdown ti ai tai por ba suaman lomangan sedang kam kayak kan ti ngasi gini videos YouTube videos pang gini ki tiar bagi brio kisna ki bade mungkin ki resin furniture items ni ki clocks ni ki bade baka resin ti hatu nga internet kan ki brio bagi kisna itu ti hadin pat ngasat na ita jing sutenat nga setrai banwa jing tip susuk kan tinggal setrai banwa na ki kot itu kidan ni ki kapor ba longat kapor lockdown ba miok pun bisa berarti harus banwa ki kar harus pin long na internet tinggal Google tu ni ki e-box itu ngapulis pangkat ka reason itu ba na iban yo na iban thiet itu dia na takin sedon tilat ba la ban iyo ti takapor bangat nang lockdown ngarang tari kumita rida dinan nakani MEPDCL pinggiran mi tu nyongot bingi tari tu kan long bang itaru di taksi benai he bai tari long ti kam
mi hap lech ni sa jayau im tu ban sim reading jong ki meter im tu te tipor pang di bangayo nita sibnai ngia tri ar banai ka we ka di sini sa jayau ka we ka di sini sa bentori tinita borong asyik kan tipisa tihat kapor ka di lo ba jan khat ba mga susong gieng am ngasot na banyak kayak game tu ti halong ka komputer ti long ti por ki porok dan ki bala kham bas kini ki lalong ka PC ba kham bas ba kham la ban kit kini game bahe bahe ti hari ngapat long dan ti laptop barit itu mah i long kam la ban kit ti try ban thian long ni ka long ka graphics card kan ban dio ban tab ka komputer ti ta kaporo mo mo ti graphics card ngam dan bisa ban mo ti ka patmai bi kan na Amazon na ne iru tinggal haptin OLX tinggal akli ni gidan ki beri untuk akli untuk yang tu haka pawajar tinggal datang ke praja tinggal datang wat jai wa anta ti hat kaju kapor bangadang wat di tips pakan ni rezen kan tinggal datang perkan orang sebut dengan ti tang graphics card ngan sio long jing mentoy ni jing kemen tak sipor la mengiak no banyak kai game tang si selama di si senam dengan tang belas sulia kai tu tinggal bu kata ka jengkeling yang ladang ngala ban tiet ita graphics card ni la ban tiet ya kata ka tiar ban sna kan ni ka long no resin furniture kan kam ki machine sumtu barat tinggal sim kata ka long ta lat long ka res kata ka poru ban tiet ita machine tinggal kam tiet itu graphics card tiet ka poru ka dei ba ing layo ban tiet machine tinggal strai ban panjing bet ni jong par kan tu ba long ni amang ne kan ni tu tinggal kapor menambah mengasuh pulian lagi e-box am tengah print out ki copy itu tinggal pen i jang ipa rupa tinggal kapor i nang bun kam long im yo ban page kita kikot ki banga print banga i kan ban yo jeng bet ni pa ong ban long ne man ne kan yo ti katur kalau long asune be kami jang ipa kam puli kam la ada si tayo ti ban sir ngorong ata menelai tengah sak panjing rap ni mai kan ti ni mai ngorong sangan supan keliang ma bisa ti porong onta ban ti kata rezen kan ni itu di sana jari tengah sio an nai mai tu setrai ban ti lo kata kawiru bang hap trai ban ti ngawat lingba kan ni India mat tinggal pe iti kinong di lada ki biang ne biang lada ki long trustworthy ne kam no ti kasih mi kata karis kan ta kapor bang ti India mat ti kelapui ta ketiar ti tu sedang ban snai ci barit-barit ketiar ni ti nang ta kalin ti ka long sedang kaya yu kain mga sedang sna long menshwa long kani ka jingzang jofi na kani ka epoxy resin kade na dut kipor ba tahu ne kade ba na dut shwa ba fin puli roof maka kade shwa puli roof na maka don ketuk ka ba fisherman tamo ka grant ka student innovation policy te student startup kadi na dut kipor kadi haswa jong katu shwa jo kito kadi haswa kan maka de lockdown dai ti katu banga puli pat kade no do ajar power do ajar ar ti kawir ba long ba ipa i am banga snai tu kitiar tipur ti long la stang sna khampa kan ti stang sna no ni mit baret bade badan ba LED na po tinggal snai kata ti long ki prototype kita long ngamut iban dia ban yu kan ti long ba susna ban practice ban ipan pa tinggal sna lai ti ki mi kawi ke bade kami bade simen ti kawi de ka dieng ba long ka long na pedeng tu kan mai ti wi mi pelun tita long dan LED kan ti ta kaporu ba ngakwa ban internet ba kan tengah mun pa sendur hai dan iwi long ni mamam tu basi sendur long ki bayat ho tinggal pa yu kan ong ban yo pa sendur hi tengah lek kan sing ban pa sendur ti ka kaporu balik sendur i long internet ki kita kimit kan yang bai sebang wan ini ta ti dan ina tu yang ba ani long internet ta LED table am mun ba yu bang bangasna ti hata kapor hiti na ipan thiet kata ka miet ti hata long la kaban hi ba kamut mo mon mandi itu kalau mun sepak sundur ti hantu la ino ta miet itu la sim no mi ti hata ilong ka siyo ka long ka kalau nak information ni pa itu mana mas dap dia kami sepang lai mi na tan hiang nak funi porok tu kan yo terang lah di kami cuma kata kali di itu lah long lah kemen long ngaru lah long jadi kasih menikong lah yo mesti ha kasih menikong tu long kami yo bu long yo support yo boy yo mesti susu dia nang tai long masa sedang mensna susu dan tu pangat
puli orang sa yo kala ban puli kan jong ka entrepreneurship development institute of India ya ka postgraduate diploma management haka business entrepreneurship kan long ban bahas susu ban penang susu mau ban long kam ban senang ya business na kam ban penya ya ka kam entah ya Tekamno kalong kadukam trikam jupi na duka creative process ma fiap dan mo ka idea jalo jaro balong creativity ru na du nang tu hadu ka concept hadu dadap kamno kalong kata kadukam trikam jupi na du bapisang hadu dadap ka kam ki long ki ka konsep ka mga use kidan kawai long ba ngasumut dur hi long kan long kamta kalong la kadon kata kadur ka juk long ha yu kan jemut im tu bahkan wan kamta tiga don ki ki long konsep ki bang sim na kawai ka long ki dot makila abur fi be kisna kami ni jat ki furniture kan long dapat ni YouTube na Google itu tinggal sim ka idea jong kawai kam jong itu wi brio basnai kata nga combine na pa kawai idea wi snai wi brio kalau long combine ta kan tinang tang senang ben yo design susu ti kidan ki wi design du ba ki long ki ahi customers long ki pen ibut ki pen im to kan long ka subu ki ya thu long nem reflect long nem tam ta long la yo la su ban yu kan ban yo la ti e ban snai gitu tahi tu mo fijudan kani ka planning nani ban sketch ki designer ti tinga kani kau dok dan ki masu drum tu ti mata ngasi use ki long ki software ba la mendeki Photoshop im tu tinggal use ni Canva ru tu balong bat kamsuk man peni ka long dok ka rough sketch man peni ki customers ma kumnu kan long ka tiar ladap ti katahi gawe ka long bakan swaban senang peni ka design ti kum ki pat ki jat tiar lene ki machine ki ba fuju pendan kam ha kan ka studio jopi dia ki machine masih pendang kam ha kan sa long ha kan ka ba senang ni tiar ka banyak series maka mesin banyak serius kan kadang ketua orbital sander kadang pergi wei kan ba boat ru kan ka meter so lagi pun kabade haki furniture si kabade kitiar ba sna gini ki furniture tebat ki lono ki ba ki furniture item ki babun ba sna baru kum ki ni ki wall clock kini ki miet timta ki adon skini ki gift items ki wan skini ki nayo susu ki idea ni ki customers ki ban sna ki mementos tinggal asna ki mementos tadin ru kadang yo so sikina customer si ban idea ngayo asna sing return gas itu kelang kadang ya kan kayu tah tiki ba kham ya yo bhana padeng kini ki designs baro ki bapishna kibun ki si order kini ki baji ya memang akan di bang isna ni ki kelang no bang apnokam ki sentio ngolong bapen internet kayaknya kayu ngapun burik sentio hata ka baji dik sentio di basisa teng yo sentiu neki langsung example mah ngayo neki sentiu neki tiki badang sudah itu cakap bikin berat na rumah tu sentiu bagi yo mai tho la ban put no tangsi tio arti mah dia cakap bikin berat tu ngayo ban preserve dah kata ka long bandang reason tu kan dah reason ai ngap pesna hidup frame kan tu sentiu baro tu bukul ada na tu apa mulu ane abi tu karong kasip iru ne abi tu tinggal ban tho sijik tho apa tu keteng jeng ki sidur tu bakar dit bagi tho long kala ane ta kai kebun kita his kidon sini ki photo frames ki taruh gila long gift items gila subu kaim turu gila penokam mentaruh jeng sang lap nong lali askawi bang ngatrai sini ki ocean team long ki photo frames ki wall clocks kan beach gitu hai beach gitu tila nang kam itna su nang pulong nang penbahan nang penyar su kanya kayu kita hiki pikir bakam yu bahaki brio bakam ya jo bah adu ka bamenta te kalong kumnu ka nomno ka response ni ka jing shem jong phi habai de be kini ki customers ki sko kumnu habai de be kini ki jing shna jo phi ni ki designs kalong kumnu ka response ni ki customers kawai bang su menang adi ni kitiar mateteng ikli customers mau yang kalau menurut yang kabas tumur ngilahun hendai ngapat ngak try panet rumai bal ngadep di katiar deh ngadep ayaki ti kidan ba ong kabas tengam kelip dengan kei long kumnu feedback ke itu long kelip ka negative feedback ke akli ke negative feedback long mangan tip he bang aduna long kini tu tu miki ha kajing sem nang ki ha katu katiar pe kitiat kin tip ka hanu kaduna itu kalau ban klien ki tinta ngelak man penbahan nak kata kayu kan nak kata jengkeli lombang keli naki kan penbahan susu ya katiar man hainui akan kaliang bang lapen yo dia
ki nang taru ngakli design la da kum kuat kumai nang nuru tu nang try ban iu kan butsin nga try ban kli kata he ban ong ban sudupula da ki ai tu mo family ban dom it kajing kendu ba ki clients ketumo mar kalau ba katri ni kam kalau long no dai kadai ban long no ban kemen ki customer si maka dai saki lo mang pesna nam ta jun kita ma tu lo la da ki kemen ngaru ngalong ga best lo na lagi tu ba kai bang tuna tingla ban pa ai dah du mentalong ka response ka kalong ka piang ka biang tu ma ki don du ba nomor ba kum kini ki wall clock dai mangasna mar ba kini ki parts buruk kum ka machine baje ngalong na ka be caka kini ki kiti baje na we caka kum kini ki numbers na we caka lalong bu caka tu kan ti long no bangadang sudang dia nam senam ti ki don no kini ki machine sai kim teng athiat no tau bri long ka ne tang si long no tang si benai na sin ju benai na kena la sedang du dia terus hata quality hi ka we ka lo ma try man pembiang kan ti long ka wir ai la di customer su dai ba don jing thot na jung junaru long kila ban ong we ti nga ti ngarung la ban pen one ban exchange na lo kan nu ban dong kam kan mar ngar long ban dang sus dang sen ma long kadang bun ki jing bakla im tu tai ti ki pat ki jing ki ba pisham ha bai dai ba ka kam ka ba phile gajing ka banikam do lona bas dang hi ni kam kadai ka jingdang start hi ban sutu ban sedang ban sengkam tu kan dia long sa hadin pang atu ngasa try ban wa jing tip kan di ka yuro kan institute maka try ban yo jing start pakan di ban sengkam itu maka jing entrepreneurship tu tina tu ayo nang yo dia nama hita i bang kuliah ni jong di ka entrepreneurship kadi ka postgraduate diploma management jong ka business entrepreneurship kadi Arsnam kadi katur kadi arja alpau ba kata kapur kadi badan ka lockdown hi kada sistem ngasusong kadi online titipor mana sa alang kerding kalau no makan network kam dalong ba kebun betut tilong manganyo ay katanray kajing sutu jak ka subject magum subu accounting lo kamyo tanray ti long mar dadap tu sistem apoy stay sa long kata kasnam ka ba arpang adon stay long katanray pa myo ba tilong hapwa tip hi hap long hatry ban long ta mana internet na ki Google video si na ki YouTube video si long hab den testom na lediru ki hawa ini lan ti ha ti kata ri jing long ka jing ek bringkong long ka pamentar ko dang dei ka jing ek hi long bahap yo jing dang start ka mala kapur halong hap update kabdi ka bakla akut no ko update kata we hap update ma ti ka baar ko long no ka di ka pisah long meningkong tu besnam tu ka di ka pisah ba long ba sim jing ek tu kan ka pisah long no ba ka dei ka long ka ba penyak state kam long la ban thiet ki machinery la ban thiet ki tiar ba kham ba su long ba kan ba ka long ka product kan long no kamar ha ti ka ba nam kita hi jing long asam kan ka habai ka but ka ba ni kong do ka tan right li tulong ta kadi ka finance ka jing dang jing start ki tan right long ba su ya ka i kan mala dan ka jing start ta jing start saka ha mala da su da dan ka pisan dan jing dang start pa la su wies ka long la tiar teng la tiar baklano long na bom de buri long sa scam tu sabalong kani ka kalau pilih lo pilih himar bim dan bagay dan ba pen iliti mo kalau bim marwe ha tu hap nang hi hawa hi kade ha te hakini ki kam ke pilih yang ibu teli pilih bunjat mentali yang i pidang ngupi oman yang mo pidang upgrade susu le dia te ki ipat ki jat team ni ki ipat ki jat element ki ba pi jus tanat ha banon ra ha kani ka kam jopi ki design jopi ki jat team ki ba jus tanat ha gade kini ki lano ki kajing wara ki sentiu hi mar teng ni ki sentiu mag lalong kum ki nama kini ki sentiu de bangasna bangajus kidi na kinaka na i dukan badi ni ki sentiu anti ha maulai ki kanoyor tu kan tengah sistem na ki sentiu ba yo na iam ki sentiu long ki bla do ki bla long ki bla ken bla ki diam tu te ki bamla bandi su ti jaka ba ki ken berat ki sentiu ngala bandi sim tinggal sim ti sentiu ngali dia kita sayap dengan event dari kamu tinggal sim ti sentiu pendrai aim tu ti nam tu sasna jing snai long jaka ba kin long create value out of them ti long long jaka ba kin berat tu kita mungkin ki selayap iru teng gibril mungkin ki terkhang deh long dapin tu lalu mungkin jut kinyer ni nam ya surok im turu ten dai la da fisim par ki long pendrai la fil penwan ah ka long kum hai art piece tu mah long la don value dia de kipik gibril mai dan wi baji mangasna mga using terkhang tu kan long kibri bun wa itna
long makin poi perkat mau ba du plang du wala man penokam ka art piece tu ai kalau ko bapin yang gitu pen ki embang gitu gidi kitir bakal nong ba asubang menteri ban pen iu kan nong try ban pen iu ba susu ti hakan ka kaum ka pilih ka no kolong ka jinglu jing sapat ka jinglu jing sap ka kolong ko no kolong demandnya kolong no kolong demandingnya nomor ka we kan diketir mga bentuk kamday kan makamin komponen kan diketuka resin epoxy resin dia ketupak miu nang nemi halya dia kebun yang apti na sebar kila mending na sebar nang India rum tu kila mending nang ni India rum kan tinghapan wat kibakam best quality tu kan dia nak doru kam long kala kamram hinak pengwara nanti sini dia kalau katu hi kamin komponen bakamram niki diksna paro kan makawi ka advantage dia bangga bangasna itir kum kami ni kan kum example kum kami lada kum ngasnai kami lada bun ka dieng ka kam donador handi lada bun ka tu resin kalau kam rem dian tengah ngelong nong ai la di customers bikin choose kan lakot kum ka design tu nomor ki bun bangawa jing tip am kisna gini jatiar kum sati sa am debat long ki sim square feet baik dole square feet tu pakala kam rem long tadi pas ni ka market sini kan dia ngaruh long ban kibriru kin la ban kalau ban long affordable kibriru ngaruh mengelak banding menang tiap dia tinggal ngapain balance sang takai balance Haduk mentah akan ika kaum kapapilya kalong kumno kayo ka market kalong competitive na kalong kumno ka market jok na maksudnya naru bang awak jeng mikidan ni kibais na kini ki lono ki epoxy resin furniture kan dia kidan kidi kibun kibais na kidi ki lono ki misteri kita kisna nong itu kibun kila along kila arang bak itu baisna itu misteri kalau gitu ya kitiar tilong ba makipat ki kimla ban lono ban pau perthai kan ning ba social media long kim da use Instagram kim da use WhatsApp long ki bri kim da tip fi mengapa tu teng da isna tiar ngapu no WhatsApp Instagram long ki bri ki UI ternyata ki bri ki lang thiet tak percaya mentalingi dari kami ban bu ki social media along kayo ba te nama kita kam mani dah kilo jong kismat kan ya kata ketiar so makin tiat itu mani basyu asngau gidan kami tigidan kini ki resin artist ki bun ki kentai seni ki kan ki bun ki asna kini ki jewelry kini ki keychain sem tu ki long ki bakhamret tu tigimin komputer gibun ki badai seti lano sko Bangalore sepuni kidan jatuh ki long ki bla di la setup la di ki kan usnam su na du khandai po long di ki 1990s tu kan la setup tu di kita ki long ka komputer handai hang ni hame ki halia long ban ong kata kidan mah handai long bangam dai ithan pa social media long baki beriur ki kat banga long baki krem ki ken ki baki pat dai ithan ti ki jat tulong kita ini kong tu kamtam gini bang lihat bagi sentiu tulong kalau dikasih ban kong tapi sedang tapi competition kum kata tai te fidang non pa kinu ki buat ni ki jing style ni ki teknik thermai ki bapin dang penmi ni syakmat habai dai ba kani ka studio jofi nan kini ki lono ki teknik ni ki design ki batmai ki buon hi bang try ban yo loman wat ni ki customers si long ki ai customers kan kum kini ki photo frame su kidan bang ampat dule ti hande ki ong hi customers pat la pila na man senang kini tengong tak try tengong long la yo ban sedang ban try tu kan tidak internet long kelawan dor kelawan ieu kila tiet dengan tu dak tu kedoring la yo post mak hanta Instagram itu kilang la long nang kinang odos ki beri kan di beri pat ki teknik sun ki pun himata nama kadangwan ki sengi kini ki resin artist ki menalong kaleng ke pertai kidan long ki penokam kila buncak kita kidan ki babu akatung example kum kami ki buat ki masalah kini ki long di ki yu hapo kini ki long ki sana motor ki hapo by day perka long ki masalah tu kan ki buat kita kini ki buat ki selat kidan ki buat ki long ki kinu ki material long solid itu kan bom diki mau ne diki do ken ki subit dan kita bersudrah di dok hantu ruban pelong men di ko itu teknik ba ikan ngaru dang long mendang try ban tau long teknik la jong men nuat ka design mat mai mo long non ta te haba fitri bikin net bakani ka resin bafi ang ka epoxy resin mo athai kan habdan hi kala jinga da ya phiru mo haba fitri kini ki jana ma kila long chemicals hakan do ki ipat kila jinga da ke ba phi jupundan kampa haba phi
try begini kejat kam. Nama kawai bah bateri ni kejat kam makatuk reason kalau harmful ya kak, you kan disebut dari basman ada di dust particles barung support mikilong kedikin makatuk reason deh selama kadika plastik kadur kayit dari kami apa namanya plastik dan makan di reason tu kalau alom kayit sih maka kalau nak kapan tu kalau alom kapan kayit kalau orpat itu kan tiga kamlong harmful lagi along dust particles bukan kalau along plastik dia banyada kedokam ban sama trim tu dokam kimas dokam ha begitu gimana kimas kini nomor di hospital gitu surgical mask MD gitu begitu kita ngi orang ada kami itu industrial grade mask gitu kan begitu tiga man di orang kami orang suah dia kaba aru gitu dokam kadai ban ladri handuk kapta mi kini furniture kain nama ngarap nakam ki machine tikin ki dokam kini gloves kira apa gloves su makan dembet ki em tu kila mendek plastik gloves su dia dokam baru bana pang ini ki longi cuti banyada mau sebut dah hap katir na sebut dah kau haj iru banyada mau kini jain tray iru tu hap pang lagi balong pun ngadong loh ki nama tenteng kita ki jain ni ki balong lajin jarsat tapong kini kita lalu kini jersey itu kalau gitu jersey football itu bah iban sok ban iban pom im tu hikam long sentuh kita kalau hap long fully equipped iban bandar tri itu kam kan Jika ipat ka jumento ka bapiyo anak ni kakam jumento yu bapiyo kawan jumento ai kawan hiyo ni kong kalong ba ai itu jing kemen jong ki customers tu nang dikit kan kam tam ni bahaying iru long yo man sim im tu long ki ai man sim tu long ka bas kan ni kakam ni kalapan you ti teng ru long kami kapam ipa mo long ba ni kong do ipa long bai ibang ale ni kong tu long em da support dia kata di handrain no do ba ko tu no kitip long no kilatip skin ki bai trailang ring pa ai long klai tu ngai ta kun pisna gini ni ketiar tanta long ina yo man sim kan sementara along kumba support bahai pahin you kan long na baro tu lain nak gomen so na tila long support bahas long ka sementara kalau nak bang ayo keban hiban nomor snai tu ketiar kan teng long teng long na ba ngamla banyak profit udai tu you dari tamlai bagi best itu long kala keman kan bakawiru long ba na try penakam begini ki scrap materials kum kading ngapun penakam gini belaput im tu tengah klong im tu baru akin long makan nganjok bedek tu resin tu ben tsunami im tu kan kita hitung tu ka bang ayo hindi ako akili pas kawiru long kajing tu sama le anak kam kalau nak ba ngayo ban nirap bikin ki ba long ki ba long kam tam long ki parok tu ki ba bang payo kam tu dia ngasih kat iki longan ai training tu long bateri tu kam kan kepada have furniture apa ni tu tengah yo erap iki cakap mungkin sang itu long nak packaging sendiri tinggal yo ban kat no iki kan long bateri tu ban wala da kam de proses nam pro si ron mak dan menta bai trip ada dan di ba bapiang di ba long bi dan ipulian te GNV titarum tadi 11 tahun tahi maka 12 dia motif puas di lawan sijing lawan tri nga lawan yarap yang tu kan tinggal long kemen tu lambe ki sebang tu lawan tri tidak lain ipan tu ngelas khot di way tu balik cuci metrik ni long kena dek aku bingung khot ba long skill bala long ka ladon dekat degree ke balong ada lupa knowledge ka jing nang jing tu penting so kami ki long banyo ki beri ke ba long peminat ba long badong passionate atau kami kan long kata ka cuma tu ngayo ban ai long ban ai kami ke we kedai. Tidak mana aku masuk ni kita nak keliwe jeng keliwi habai dia bagi student startup innovation policy berfidan apa ki jeng pulih mah. Jika grant you kepapiyo nak tu kalau ke cuma tu kepapiyo nak tu ke grant. Ketua grant kadi kapur ba nak pulih hantu EDII. Dia kalau nak ba atau kapur ba nak pulih hantu dan long kibun polok kimia ima kim da long kim dan le ma practically ban sna na ban you ban work ki startup nang ki dia kalau long bu songkai tu ban lawai kelas songkai tu kibun kalau long theoretical ma knowledge tu long practical ban penakam pan tu long you tinga pan hati cakapan long songkai namanya sa hostel ti don godrit sajong tu
Di haita Godrej itu ngabut ki tiarsna itu kan. Long mga sna kom gini ki chains gini ki jewelry mga long ban di hang tu kampus sih kan long no. Long di ngi ki parlok itu. Di doni Godrej itu beret di ladon Godrej kan ni tila bu ki jan itu la supply space no tundian ba manyo ban sna jiksna. Nama katu mga sna jiksna kalong di ban long close fi kom di ban dan das itu. Tinggal ayo ban sna hita iyo kan ngai beret tu ki kompak long iti Godrej kan. Dinang ta ki ingin kini no hikai ma long ba mga sna itu tenteng hostel lu ngasih ra ani ka polishing machine long ngati na sujaka marmarui pun pak mesin tu hostel ngali itu sa long sa anu sujaka sa jain tu dan plok tu ngasih song tu trace tu ki long lo iyo mesin sini porok kai nang tu long bagi i mga train tu long ma wala mga long katu kapor ba ngadi tang marui fi non is bro di long di Dakar sa long ki ingin long mga trace tom mga im tu kan tiki tips kino hikai im tu long ki ailat kanya ngaban ngan long mangan participate mangan yo to ka grants kan kata ka grants ka student startup innovation policy grant kata dari san pahajar ti hanta kan makidon do kan ki yo adu san ngot ik badan hanta kan bayo ti hantu yang sedang banyak teach juga dalam posisi ni pengayo teach ki mesin makam bahai ketiar dan kini keyboard oil bang si use long kibun sendiri kim da yutan kini keyboard oil finish kan tinggal ngatry ban pair long ban iyo kin long ban giwe kan tinggal use kini keyboard oil finish ru tulong katahi kawan kong kala yarap ka nak institute he dan hantu pan ngas tips pang ka prime long asawa tips su ling pai perlok untuk bai da kai game lang di seorang nita ide itre hang tu long i rap tu prime itu long atipor gitu ingat semua tu prime tiang tu ngasan nang wajib tip ngasan imi satu prime gaya tikitu kisnang guide tu sukanya nga tiang tang yang saya ka jinga antis na jingra na prime kelawan sunda kawe ka lenti pa ma te haba pi dal mata bakani ka prime kumno kani ka prime kaya rap ya pi haba de kini ki grand ni kini ki loans ni kuma pi ong rumo di tahi kita ro kaya rap ya pi kumno ba pi nya grand be ki customer ki supplier ki collaborators te da ka jing sam pi kumno pi ngo halo kani ka prime kajing sam nga simet nang ba akpor mang ni prime kaperan ban long nok ki professional you kan nok ki office nei bayar comment tu ki makin tu dal itu kilong mai kum seperlok itu teh ki keren wa pintu ki ya keren kim dolong professional long hakata you kan kim dolong formal tal kata ta kim perlok ru kilong ki benda ki batai ru la long ki rap atar kam dede ya balong formal ban hab kalau relationship mo kawan kata relationship kalau kata bonding tu kan ki rap atar kam di ki ajing rap ning ba kini ki mentorship sessions li kam tam long nok mo kita ki ba bampat ju stang long ban pat sedang ban sengkam ne pat tips pangka pemnu bane ban senang ka business untuk kan ni startup tila dalik hang tu ki long ki ai long ka ki pin ilinti te se ban long wa jing tip na ka site nen na inui brief la ban keren ban yo ban susu ti lada ki iba pi stom lada pi ba taka idea jo pi kalong kadat potential ti girap ning ba kini ki grants ti kidan kini ki loan su ki ki ai kalong ki interest free loan ti ka kidan kini ki mga to por mga lalong incubate htai hi prime kala tengah saji to por di top 25 entrepreneurs hanaka i championship challenge tinatang ayo ban attend kini ki mentor sessions kan ti na kita mentor sessions kimlong ke ba nang ba su song utang tu haju cakan ban su hikai hang tu haju kialam si cakap cengai long cengai nak office long outdoor tu kan outdoor session baik kum last mengalit nga kialam si sama oling pernah ti hang tang ya pois ngisa online som lain met maklah ti ha po bisa stay ru ki long ki aji kai long outdoor tu kan ti bun ki long practical iru ki long kidan ki activities e bi kai ki pen long man pen sutu kam bahai ki kena ki makan long katar ko makan long helpful kan long kin kemen atat ti bi ti activities kin kan ma susu ti ngila ban yo kin ki mente su ngila ban yo ban keren yaki ladang kidan iru ngila ban keren dari ki man pan ngila ong lada kumni kom tai ngalek no kipeni bang long ki peni lat peni lenti kan
dia harus mentaruh gini ba na prime kali ya kalau long mesti parlok kemudian dia kembang bagi hikai itu Kaine ha. kalau pun keren ni mat ki makapor dan kami ruk la long la koleki long Kidu kira gijing atatin. ha narang dan gini business decision ru lawan klin ki long em ni long em tap tan ban thiet kata ta endang amut yum tama ting ban deal ting ban deal lang ki retail ting ayo order nasti sa long na sabar Meghalaya kam tu kan tu try ban klisun ki kumlo proses nan ting ayo order sabar India ru long ap klin ki ki tip long kila tip kambawin ki Kila tu khampa ba kila ayat. ha long kila pulih katu kal lain kan kila yu bahaya katu Tulong kata ka rukam higi rap jangka prime Meghalaya. Tekani ko way pa ka bapidan menta kani ka North East Entrepreneurship Development Program. Mo. Long pisah halo ka tu pa ka tu kalong kum no. Ka pisah me ka tu. Katuru ka tulong kum ka prime Meghalaya hi tama katu ka di jangka North East bro ka way. Ki pelong di sessions Guwahati to. Ti dan pa ki lada ki ba kwa man sedang kam na jong kwa penting ngirap na government ki laban apply ki laban pancing rap na prime Meghalaya la ni na NEDP long tu ka program long ki ajing rap kali yang pisam tur kan bat kini ki mentes bat kini ki session sama ki ajing kai kuno ban sedang ka business na kuno ban penyak kam long kalau ajing long kam cu hi long na you kan Tukar wake bat bafiyo top 5 entrepreneur haka entrepreneur Institute mo Institute of India Medabad. Hai. Tukar long film saya katu kajing Shem Jofi kajing Alinti Jofi kalong kum dohang to. Itu long mau mana deh long kadi no kajing jang gino hikai mga long mga penokam yang kapur kan long ngamuis kan mensongkai ban itu ngetry ban snajing sna sa long hati gua tris mau long no try ban di hang tu kampus sir adi long adi ikin hikai ru adi tikitiar nga long kitiet gino hikai ru tu dia kata ka student startup long nak ba kata ka batch nga kita nado arpotam absantam memang ki kena kan ti ki jet nak tu kan kinu ki ba kham long ka ki potential dia ki lihat man pen long reality kata ka startup jong kita lam ban yang ban subun pulih ban sulit sih ban sulit no long kam ding ta ki wa tik beri bakam long balong serius sih atau ai kan ti nang ta ki tinggi hata ka poru ngi haban lihat mungkin ki presentation ngi haban dona khabat ki long ki judge tu kan long ki ya ti maki pa ki decide kan lada kan ka startup kalong profitable na nan lada kan ne lada nokam na lan ai lan ni ka dan jing dunai na long ki pen tu kan yang tang sa long ki ajing rap kata student startup dei ka innovation policy kan ka grant ka dei ka ban ka bisa ka dei ban pen ka dei ban kan ban use ka research bat ka ban tit ikhtiar ban long ka basic items kan ban penokam ka startup tu ta he maka basang ning kong ti kita hi startup India pat kum fla o manema bashuk nik tin long pin tu khamsha shu halo to kajing yo jo pikum tu top 25 entrepreneur joka championship challenge 3.0 mo to lo pin sha shu kham banya ka tu long kum no ka jing shem jong phi to no tu ada pulai tinggal part kadi tipol mengenang sedang menik sa prime ni lo mengenang sedang yo ajing tip itu kan di sa prime ni kong do bangalai kadi nga apply kan ka kickstart grant no ki kataru di ki ajing rap kan ka grant tu kan ki ka sakapor di sanlang no ka grant kan ki aim tu tika ba apply ta grant ru ki dong kamban i ki long ki forecast itu ki long lada kadi besi jok pika im ne am hadin sat senam ki hapan pe kata dia na tu sio jing tip susu asa try ban yo kata grant tinggi kita sekini ki sepelong kini ki long ki competition malah kapor hi dan ka prime kan long kalong lo ban penslori ki long ka yang ki lo youth ban de ban up kam sarkar tu bagi de ban wan sakman la depi dan idea ini idea mo lam long idea bahaya ni idea baru dulu la tikat kum kajing tongkam jong kata ka long ka bisa ban sedang ita tikla irap kata ka kan nada kata ka business ki itu bahkan kan tu si senam asnam lan senam dia
tiki yok ban participate kata ka i championship challenge bat ki kidan di sahadu si spatam imat ki ba yu kain kidan ka top 50 ba ka top 35 gila bun ki ba apply tu kain gila kemau su di hajar ngot ki ba apply kain long ba ki tu ba apply pa tu ki di long ba ki teng teng ki di ki bidon na kendong long kim da thọ ba ne ki long pen sai ba tika jingkwa jingki ya kata startup ka mut kumno beli play kan ni long ke ba fi offer ya ka imlang salang ti hanta kin tiki kini ki long kum yanga tiki dan kini ki we na long ki chicken wagon no itu dong idon lang hanta di try itu kin crowd ti dan ki we long ba long ka main objective jang ka ayu deh ka challenge bat kini ki grants long no ban ban aikam iki we long ngar pala ban seng ya kam jong bangang anyo ban aikam iki we bang kan long kumta kanya ta bai ong kaktin mo ngi im para brio ngi ka banyak im banyak pin im lang para brio ta hi long ka yu kan hi tinu mentaru di lara ki ngapen slor ki long ki yut kain long no ada fidan idea la amdai kanu idea ru long kan solve ini ban frame tu kelibnya le long teng teng ni ka idea ni perkhat le ki brio long hasibat kan ni perkhat kan ni kamda kata tayo sa arkiben ni so ai demi tajis ko identity sko dela da fi let pat si ki long ki brio tu pat teng teng ni idea la buat lah kam long kam ler kam ni kala ban ler kam so wi ka jakar wi long kata kaliang hi long dei ban long ban tieng ban era long try beti ban tu ban wa long ban wa ban ya wa tip ban mo pi mo ki tuli ki bla kham hai ka linti ya chu ki te klai la ban ai tai point kin e ba fin ya linti mo tingaru long si ai long ono idea tu kin tentang perlok im turu non tentang dan bampat long ki bidang song hing tu ting pa yo kam i ba up kam tu ti kham tam ya ki long ki we ki yu kan long ma ko ai min sim long ba ki long kapur matade long kat nang wan kisnam ngidang he hadun dela long subur ngim yakam la sala ade meson don brio kala long kala jinjar itu long karis kementa long no ba sim no karis mental ada banyak ban sim karis hadin dela don la yang kasam kan maksud ong mo ka phe ka brafidang marwai ka bor ka sor pidang don mo ka por kadang don hi pi ti long ka kam slam ke bengin explore kanu ka idea ka bagi dote ma hadi na bug ngin sa sa kampoy kata kasala no la syuyat ka pol ayat mal lebih sim kemengadil nang sim nang ladang kam sim harus ke por mangan tiet ki mesin eru long la saya telah don beri pot nang man sedang ru lada ka feel ka business ru kalau kala affect ka family le jong le ta ka deh long ka biang ban sim harus menta long sakawiru mga idea tentang long ki yut mah kum example ada fika man sing business su nomor subuh mah example kum kini ki automatic yu car wash ku sini pada dan kita tah gotir kidan hin dan tilong katiar iru fla on yo long pen in mar pen kini long kini website borok kan long kadam itu ka opportunity ha Meghalaya tu musuh kum ni kum ke automatic car wash ada pi penokam ada pi use kata ka idea katu ba pi penokam kum hasni ha selong long kibun kibriki lai bun kam da posu banyak posu ban ibon site le katu pat jakaban mateng-teng ini basai kali dai kisimpor am de singiru long man bu mestap hawa sim janmir long ka labam por jadi itu automatic car wash pat kalau ban site kali itu di tangsan menit katu sulit kali 1 menit ada long kalau kam long save kapor long kapor di gawe makya kham tam ya ka persementa kan tila man kami beri ruban operate ka tu ka euro long kala kam bas kan ban ya ka ba long no kam ban susong ban sunai wa tip kan kade ti nama kitu kitiar la wa na online itu dia def kam jingara la man ne prime itu la man batai company ada long save ne nama makina prime ki island bar pin yo link bar kini ki suppliers kimde itu nang ni na Meghalaya ki badan ni sabari kidan ba kini ki ano ki badan ka badan long ki sengkam la jong ki bala kham he ki bala yar tu te ki bala kham don su contact tu long ki island tu kan long ki ai ki link sum tu man yo man kan du ne ban collaborate tu teng
Ong tahi lemar ban ong ban sedang ya kam la jong dei menta kam no kala don ka government kala yarap makatu kap encourage ba iki kena na ki youth kan tu kan man sekamat ni ba dei itu man susong haying man sokam Inu idea ki baki don ba ki baki mi jikmat ha di kila man prime na hi don tak idea bo ngam taru ga automatic carwash itu fila ban di prime tu lawan konsol lada kabyang tigila nyarap ning baka pisai ke geran se na kalun iru tilong ka bun king galat ban iu long kam dade e banong ba derlat e long iu long kadai long tama kibrik nap su pelat por hi ban long banwa jing tip iu tu kan ba hindet I mo amo pi mo ires ru mah aban karis kan kalong res ke dikewe ha mana da tam hari ke kaman respat semres pate kaman toy ke kam tam ki ki kaman sing kam jelo jong mah makata karis su kamde mo suris kulmar kalau kan res ke jik sutu da ke jik sutu ha gede ha te ka nang di sakmat pat pi dan jing tumu yu pi dan ke kanu ka thong ka ba pi dan happy shimat ke ka thong ka pi kwa na ni sakmat ba pi ya ra ka di ka kam jo pi kan ni kalau nak ka long long term plan tu kan ka dei banganyo ban ai kai we ki beri bakwa ban nuka ban ni kam mamataru matala dun nadu arsa ka kendaya tang long bro si hadu arsa plan tadi lah long la le research atan pat ba ngan long practical nomor kawi kan dispakarizan dei kalau nak pa na YouTube ni ini untuk video si itu buat nak kikat bangapuliru kim dalong end up hi tiki you Magidam kita secret recipe na ki ilong duk ta kan ki baki beri ki le ba makiru de na jing ya linti jong ki na ki mistakes ba ki sham bi ki la ban yo ka solution de kede dia tinang ta ka we bang ajo ban aji kai hi maka long long ka ban aji kai long ka kos mut kan dia ba ka we ru ma kwa ban la nada ka long try menora tikir ban itu ba de ban sna kan ka reason lani gitu ki lono kemungkinan ki sikot ki silikon mul si lana kinu kitir ba de kan ka reason artwork yang mangalaban di sini teh masni ki padadan tibun hapsu order online baik kata kalau long kala akan jenjar kan nanti la bu las ni pat ki itu bayo ban hi bangayo ban hikai itu kelaban suyu anak turu long kala kasuk kelaban suyu ki kede kata kadika thong ba fin ai ni kong sha ka jing kai yaki iki bru ki bastana ini ka kam tin mar ka so long der man makin pun ha ki long ki bri ka bakon ta ngar kan long ki kli la nang ai kelas long la ai jing kai ni em long menta bangadang le research atat am nomor long perfect hi katu basna gitu kitir ka ban polish ba mo smooth nadu ko baro hi tikan angwan kisngi kan ang yu nang tip hanu bakla hanu dong taruh de na ka jing kli ni customers tu kan watla ngamla ban kawiru long watla ngamla ban kelilut nambaro ke sebab tu ya long ka bangayo tu ti ngatrai ban penbah ti nang tajung penbah pat ngla ban tip kanu ka mesti bangale ka solution bangla ban penokam ti long nang yo long jing suthu su kan sepakat tu ka nak pendap su komentari kam jofi ade tingila apoy siya bakut jong ka ni ka program te siya bangin penkut ya ka ni ka program nga kuntu yupi bapin ai ka message ni ka khubor khamtam ki bapi ka ni ka program mo ka bapi ong piru nga wa jangan ka khata mesi mo khamta perthai mata perthai kuduk kam kuduk jam te kamni ka basyo ong no ngilakut no ta kuduk kam kuduk jam ning idon hi itai sap bo ble ai mo ong tamba ngidon ka bijing system nginwa itai idea inu idea iba ngilaban ni turu de te long pin samlam na ka jingya linti jopi ya ka khubor khamtam iki bape ya ni ka program nam nadu bang sedang ni ka kam long kwe ka resi bang sim kan nomor wala nomor bang sedang ni ka kam ka long support ka long zero fi ngam yo support ni na ying tu kan te long no ba ngahapan jit itu ka linti dal nomor long bang long passionate bang yi tu kan dia kawiru kabalong lo makasdang ini kamu kode ka jingyo mesim no ka yu kan lo ni wi na ipalok changa kan dia dina I long ba pelong nga ba ngantrai masdang ni kam makumo pi mena dai ba baladang am sim garis menta la sad la don kun pat kala dia long iru tu long I mai pen ilinti kan ba de ban ladang ai bas ni kam ngade ban ne baik te
kalau nak bay irap mai im tu ini kong kalau mapen keren im tu kan long nak mai im support ni kong tu kayaknya dia hadin pat tu tilong ba watla phimyo support watla non dei tang dan no tang i way silver lining tu no la bunyo tang ta fi tang ta am dei ben try tu nomor la da fisu lamang la dengan susong dengan ngamsim ya katu karis kaporu longan mentar kalau ngamdan ke haniru long kibiri kim la ni ke bangale long ke bau bleu la bu kain bangade long kasap mah pula bu bentah primo bentah la ngim sim ya kata ka opportunity bau bleu la bu long ngim la ban explore ngim la ban Australia no ke dia kawiru adin ba long subuh mata mala astang ni kamden adu long mala astang nom samsnam ni ka long ba ka profit kam dade ka ba nikong ka khamat kan so ka de ka ba nikong ka de ba phile ba ki we long phila man pi na ki jiksna jong nga kan tu kan mga sna mga pi brim tu mga le ba long pen kwa makin bas long ting la de ki jan jing dunai ru ngasi pen long ngasi sin skit kitir kum sebut meneding ong ngini ki wall clocks til da du tu mesin nomor ketu mga sutit spare parts fi na ka we ki long ki supplies tu tentang hidup tu tel lagi hidup pan ngasok ngasi ong iki meledan long nuru ong we ngang sawan pen baha pen ngan change gitu ki mesin ini tu ting sili kata malang kapor tulong ka kalong ka kapasnang yang kam lojong ka di ka bae tam hi kam nama senang ni kam sama tipor ngasi ki long ngasi sedang teri kendai biji men step ngasi sangi apa tu harus si biji men long step hi dikata rum dia mengasus sangi ada mon ajong kain mula saat tim mai belong ba pak mesin kata besi tu mau marjan ni lah tiai maka dia benok pas ni nanti ka iu kam ada video kata kaman kata ka iu belong dudiap kam hab belong ba try bit lah ban iu ban long tristom kain ban iu tak ban pen ba titipor lo mangamju long kawi kapor di ba titeng sidon kini sandim tu nomor asitri brostiu dia sendiri lagi mesti terima sengkil akan dia only trainer asubang only trainer kemana pada sendiri dia lah orang tipor bang iu kayaknya untuk melasa mau pelang ni tak kalau sendiri tiap yang santu sih pang sudah masih kerja jingseng lo kalau orang lo tekan dedication makwa ban iu kita ke result ban dia ban bah long ban dia ban iu kayaknya ban bah ban oh ya long ban kemen customers kumcuri le di rumah maka dia nak jadi customer sih gimana ngaruh dia kadang makanya pa tri kam najong ka di klitik ba sya marba mata bang sedang am ka long ka los kadang bikin long nuru kadang kam ka los kadang baik dia jangan kat ba dang matasan kat noi ba selong ba ikli pam tu long teng mentai dang dau hi long ba kan ke business kan tu marbun ngam bu long nak pisah dia long bum GTA ngla su ai bi ke business dia long param long im dai ithan ya kata pat bang ai bi ke business betul lo song mem bam dan la tri kan dia mata pisah mem long support lang hayeng tan long bun la su la ka bang yo nak tang la phli kan tu dia dia long ka jing kalong ta he teng long du jengkerman hi teng ba long da ki beri ba long ba ki bang long pam tan bisa im la tri kan ni ma yo kata la dir kami dan long idan bisa itu dia long hab durut hab su dam ita ti mensim ti ban kani kan sedam iti ka yu ka long ka kajing sai sakmat kan long ka sedam ita kajing sai ma pia long bagi ni jing dum jing long mo ka tunnel ma ya hiti dalal lang beda jing dum ha kabukut peng itu kajing sai kan dia ntai long habis beri kam la jong kani karong kajing ka babun ha handai fila da fidan hi ka ada pi kam mem ka iba file long no ba wala kini jing ki ban ti long fi bu sekitu ba la mi ti ban overcome ka tu kini bang katri mentaru ba kani ka reason dai bang katri ka long no ka depend ha kani ka temperature iru jo kamera nan ki long no weather conditions ting la da ka long no la da ka sngam ka thut no menteri ka slam no ban nama ka tu ka reason long no ban su ai explanation that mas bang reason di box reason ketika
Ni kong kadi liquid substance non liquid solution. Maka dan part A part B. Ti kini ke part A part B la da kia mix lang ha kata karisyo baka dong kam. Kan sa E aden apsa konta. Ti katu kepor ba so bakan E long brang long itu ti ngasih te kami itu kan ngasih te am tuntu long hadin tu pakas E akan sal join mak kami. Kasalong mikawi ka long mikawi kami pikan so dong tu. Ti baterai bakan ni part kalau ba ka affect ini ki ka temperature jang kamera lada ka kruik ki kamera katu ka reason ka kami kloi lada ka peja kamera ka tenteng ka du tenteng ka long no ka suki ban kan te i tai long i jing explanation kan hinjat dong ti epoxy resin te kita film orang keling lah kalau no ka message ka message ka khubor ka bapi ka ban ai kam tam ki bape ya ka program maka jingya anti jangan ni kam jong ka kam de besuk relevant pak kaman relevant pak jing ka ban film pasnit materi kam long kan dan itu so apa film ban kai hadian ngaban kan ni mentah kapor mentah de kembang asi ong malah kapor he kapor orang ni ka lono kan ni ka jing nang jing start ka la kalong free plot ya re ka lono ka re ka wei pat long ka jing nang start film ci wat Google internet film wat na YouTube yang kuno ban sedang kam na jong la don ki spa di video na da fikli subo kum YouTube ka ai ke kanu idea ka ba la nokka makani ka por lan ni nama ka wei ro mangasi yo long jing men sim na ki idea tu kan masih pit bahang ni ki long ni ka series kan ka Shark Tank dia na gitu Shark Tank dalam ki yo ati idea net dia wala ki di nadu ki episode mar sebut nadu ki nadu arja kentai nadu arja kasan di ki idea ba pendang ke pos ni pa kinang long temai tilak ti pendang kami ki idea ru la ki beri ki ka on wan sepang ki idea kan plan pendang kam nota tiga tamu long nok pakan ni ka jingnang start kalong free pula andre ka por sing beri kan la long kim pelat por la dari ki pelat por la dari ki liwan tu orang kamdan ka be ka government kla dan nang tu banirap ada lada pelat por pat kla sulian beli lo kasap wai beli ru kala long no pemla ban explore maka ibu beli la bu ru dia bar kapa pi tre ya kam ka de film long ban long pasnit ya wat laki dan kijing ke bakum nugru bawan nak mendai ki financially lan lo andai ni ki perfume yo supplier bebiang nan ki long ki bu ni ki ki mar ki matar ki mlong ni mo dia long dia menduk jengkerman kan dia men try tu ka ba yo kata hi long ka message bang ai ki long ki yut ta kan tap ki samlang mo ka ba sing kam jong pe shibun samla thang li hok ding do ba fi la sam shibun ki jinga len ti jopi ha bai de ba kanika studio ka batik kum ka ibi poxy studio jofi shibun ki jing mentor ba pio anak kanika kamru bat kum juru ki jing em di ki jing mentor ki don ki jing ma fi ki res ting ting ki por video jing kirman mo ne hadu mentaru pim sim na kanan din ne pidang dan ta ka jing tu ba pin nang ya shu pidang tu shakmat hadu pin yo ban ai training sna ki kena mo tingi bat ngi do na kalian joka Domus Media Network rung ikit bok ba pin sa ulong ya ka ba pi tumu nang ni shakmat ba pi ong mane ba pin yo ban ai training pin yo asam na mi kham ta mi ki we mo ki ba kudu jam ki ba don kam na ya ta ka jing nang jing start ka po sha ka por tingi ikit bok riang pinang kam sani shu pinang pin thamai shu ki kam ki ba thang te ni shakmat bat kum juri fi baro ki ba pe ya kan ka program kemen ba fi rayos ngo ya ka ba I samla thang ni hok ding do ila pinshai halo khur kom tri kam jingi ti kum juru la da pi ngo ki bas ngo tanar ban dan ta kan khur kom tre kum ba ile ini samla thang ni hok do fi la ban pet haki Instagram page ka ba ju pala shi bun tili ki kam jingi da ki long kinu ki design ki bun ki lo haki design haki kam jing kam samne haki design ki ba pi kwa hile di shimeru in penwan hata khur kom ka pi kwa ti lamba ki design ka ba isnami iru kalong kum ka jing kan tu mesi mengiru baro ba kumi ong I samla thang ni hok lu ba ngi don hi kasap ka ba obleu la ai ne ka shlo ro ting ting I jinglong bring ngim wat ngim tri shitom ne ngi ong ngi sa up ya ka po ne ka po kam up you know ne mangi ru mangi hi pat ngi ha ban be ya ka po pa ngi ha be le hi ban wa kita ki sab ki phong ki ba obleu la ai ka pang
nama tajungi nama kini kisah ki pangru kilong kum kilat kilenti ban pedim ja kamai jo po hangi malakas ni akan man ba kani ke program ka bangi juara malaka poru kalong ka ba kentu musim tang kesamlah ni ya baro kirang ba ru kalau kum kejing kentu musim ba kamjuran kono kasnam na dia kapor ban bangi laslam hani lingi ko ban sedang mentang ngizang kono ka kam hani da kejing tibru tiblay ba kajing ya linti hok bat kumjuru ngila ban pan kajing la ginene ki la jing arab na kitu ki bala khamdan ya ka buat ka bor khamta ma kandu ka feel ni ka profession ka bafi sngutanan ting session yang pat ha ka way ka program bat ha ka way ka tayo kublay shibun